Tini sangrong salo Amarpur bekhasteni YTF ni adongrok kok chablaikhya 19 November cha salmari wo mandayo kaisa YTF ni kotor mass gathering khlaijakna bekhak thangui tongo abono tui joto Tipra hasteni YTF khai tongnai adongrok no kok kocharkha Amarpur YTF ni bekhak tui जों media pasani bisinti जों kaboknai जों Amarpur ni ngai joto Tipra sa YTF rokno বিশেষ করে ফাইনাই বিসকাঙ্গো চিনি 19 তারিখো চিনি মান্দাইও কাইসা YTF ni mass gathering tongo ara jago joto sara Tipra ni YTF khaioi जों थांनाय 12 तारिखो आगरतलाओ आस्ताबल मादो जों प्रथम हाय joto जों Tipra sa थांगै फाइनाइ बिसकां 19 तारिखो मान्दाइओ जों प्रथम लायनाय बनिबांगै joto takuk bukuk sana phai manjagui chini bubagrana sang phandro lainung bangai kobuk tini ang jotono khabai khubai hambar maya phau haste haponi lukurokno tini keha Tipra Motha ba YTF joni kabu mumbai buskang 19 tarik ni jono sabha aro mass gathering nai mandaio abonoti chung teha maisulaha chini Amarpur division inga buskani mass gathering ro chung jotro hasteni lukurokno kabo phadi Maharashni sabha Maharashni andolona chung jotro palke buskango chini greater Tipra land chini thinangni lama chini bobishoto chung chini future chung mangnai kihapo silayako chini ondokar ntongno brikhe chung pohor khemaino bobagani je andoloni mchinde ambo aro logere mambo panda jotro hasteni lukuro joto sai jubogno mono kabomo chung 70-75 বছর রহানি ভূমিপুত্র হাজার বছর ববাগার chung তৈদুলো থামো তাও চিনি আস্তে আস্তে চিনি যে তংথাই জায়গার মায়ে দং আবদিং বা পান্দাব কোনো চিনি পলিটিক্যাল রাজনীতি অধিকার কইনা কোনো দ্রুন তপসার খেয়ে দ্রুন লাঞ্ছিত বঞ্চিত খেয়ে চিনি কোনো বিচার করে চিনি কোনো সুবিচার মায়া जोंन जत्र चिनि कोनो बिं यासा इलाया ए कारणे महाराष्ट्र ने दिदि जो बुस्कानि जे 2023 जे ग्रेटर Tipra इशु दिए चिनि Tipra Motha जे आन्दोलन खेमो जागाव सारा Tipra सा कोंथना बारनो बनो चिनि काबोमो